to Balozi Ridge, the famous Balozi Ridge. Riu maundu ni mahuthitie muno makiria akona no wende buroti haha ni ndagika 10 kuma Gitengera na ni ndagika 2 kuma highway ya Namanga, handu hahorerete muno makiria na nyumba iria cia haria thutha ukoriganie nao makorwo me jirani no ni kuirige na turakwira wona wagura no turakwirigira kia giaku ni cia ya 12 ni kundu kwega biu. Size ni 50 by 100 aturendia only 2.6 na ta uguo tu turakuhuthiirie murigo turakwira atiriri wike wega uruta 750 cieta deposit nigetha wike atia nigetha uhote kuigithia. You see, ucoke icio ingi urihe kahora turakuongerera ihinda nginya mwaka mugima nigetha ukorwo ukirikia kuriha mbeca icio ingi ciratigara. Toguo tu nake mundu wa cash he 2.6 turamuheria 100,000 maya agure 2.4 no anyita horo ucio. Haya ningi turathondeka wega makiria eto no tukimwendete taito cie tayari uguo no transfer ukigura cash no gwikirwo ki transfer no igwa nenda igire kuma barabara na no ona kiri taru uyu mundu no uraka uyu no next itu no uraka na gukire maundu maingi mega area no mai mekuo maka njuma muberethi na barabara no wona nginya cia kuingira ni cie chonjo. We urenda kundu guku Balozi Ridge tutana ria thiguku ya 25 na wina 750 uka wigithio riu tene nigetha tweke atia tukupange na wewe utupange, si ndio? Urathi mwena thaa ici 0798008008 kana uhure namba ya Mr. Maina niyo 0720203721 0720203721 right now nigetha tugubange riu tene na nigetha uhote kwihuriria kiaha no gwenda gikomi Gitengera 10 minutes na tugacoke uriganirwo ati ni ndagika 2 kuma Namanga highway na no wakiona nyumba irako guku na toguo tu mukawa wi haha mbere after nyumba icio hena mukawa munene muno uretwo Eden Park Hotel. Karibu sana thiini wa Balozi Ridge. Balozi ni nie so igithio riu tene.